are sahi ada manita se every kan icha Millennia ma taite thalak le J.Lalrosanga thalak an tar kha nia Tengggee ti te ral tlan icon ti te kha omta ni chuan an comment na kalak khom ho nia mon isa thlak ho ang kha pakhat hian a comment tu te ming hi chu chiar tel lawang mi dan ho palang nakina a comment tu pakhatina comment dan chu fu chiang te po ani le to lo hne om te an ti le to tui kuk pa phei chuan ku zung pui hi ana em ni le ati chho pu reng le te tui kuk pa ma se tui kuk ho kan lo thin rim le ma se mi thil zia kan ni lo thin rim lo tur tiro an lo thin rim zia chuan pakhat pa comment le hi I post peisia I thalak hi tarve chi di lian dewin ruat a tol master ti kan ziak telanga ti an ngei om thei beril le ma feli thalak alo langa tunge chhelo host zei in ti zok ti khanin question mark ada a chuan pakhat hian alo comment vanram le no fe te khin lo tur tu chunge vanram a ti rin zok le awan na se tun bora chan ma feli vanram ti zok ma anti tun bora ga chan ni kare oi ge chu ka se thiam lo an tha ve tho bok sia se thiam chang wa se tun bora ga chan nya ai kon borak em atiro vanram le no fe chuan J.Lalrosanga le Joseph Zaiming thanga thalak anda aduna J.Lalrosanga tuidam versus Joseph Zaiming thanga aizol tunge lak zok anga tunge zai thiam zok wanglai ve in ti khanin a caption anda an comment na salome he pakhat hian te khin mak ve angel le no fe te khin angve lani nas angel le to no fe te khin emina atu tan puna alom omlo ve chu chuan pakhat hianin Anthony ti hi karap lo ni hi ming hi gol ban le ngathu ang ve lani uin war top gol ban le ngathu pakhatin el reite vanel piang ate nen idule te khin ro oi chu tun kum icon borak ning lutuk hin ya mishing hin anwa anwa ne em po hi ni ka ring lo mo icon borak ning lutuk ang khan ni ve ni chu thangjong khan pakhat hian vanram le no fe an te khin ngai lo ka duat fam to ma se adai ve ngai don lo engati vanram le no fe hin ti sak je le kan ro sang chu no fe ngan chan tir deu mo le fence ten lung oi mi along comment ho khan en ve om vek sia mo chuanin tlaya zo than ki ma a ho na kong an hmu ana live chat ami kha tia he chu pakhate hi kalo mu fulu tu ka lawm re ulu tu ka el sai lo ti hianin taite kha sangliana ti lol su apilange kalom taite kha sanglian ti lol su apilange amak top anna salut tuk ni mo ti mai jin ni lao ka chia liang J.Lalrosanga hian mei chia chhelo chin tak le class tak hi fence anei ve lo mi han en kwalpon a chechin hle le tumbu ang deuh ba ka mulo fence class deuh hi anei lo em ni fence ten lom lo tangai pe chu anna tu anei lu tu khai chu mo tumbu ang deuh te hanin ti oi omlo a fence ho hin class lom to panya classes lom top Rosang fence ho hi mo an mel po thang kan hulem lo are sa pune kal chu namdang hoin an shelo reng mizo bakin mizoram pel to hi chuan bai thak zel ti khanin aposa
pakhat hian a comment nang phei chu vairam chu soilo in veng no pang ho pon an shekim lawang chi a ding ai kon borak zela aden the pakhatin ale zialom nang te chu in kong ka pui ipel chi a tu mai nan shelo ngal chen ya fans an du te hi chun du ngor ve maneng chu dem chi pon ni lo a hun lai ang zel han thilin her ve mo chuanin Tengggee thalak alo langa mipui te ai kon Tengggee ti khana in ziaka chuan comment then khate vanlel piang a print ve mek no vert Tengggee hi a mel hi comment dang Tengggee hi a mel hi a upasa kumsom ruk atlin huna po khityang mel thau khi ani deu mai Tengggee kerek Tengggee te hi ka da tel chan chu a hei Rosanga te nen te an thalakin da dun to te an ai kon den kan an la ron line kop tho ta Tengggee hi tlem ka da tel mai chan pakhatina comment le a fence ten siam I thalak kan print ve mek o Tengggee thalak an print a he te an ba da bil ka ang kan lo he an fence te hon lom lo vanel piang a pon print mek siam I pon print mek abondon mizoram hi chu mo abondon ani mu nom don lutuk abondon J.Lalrosanga thalak darkar khat chungin subscribers sing khat ti khania J.Lalrosanga fu chiang te a YouTube channel thar asiama darkar khat chungin subscribers sing khat anei man Mizoram record asiam ngal ti kha captiona da J.Lalrosanga thalak nen chuan comment pakhata hian zai thiam po hi kan ngai sang to lo nam ler kan ni hi nam ler adik chia azai ai chanin mo amel thati wanga dun tam kanu poson atilamo atichar so poson namle rani so kanu pos abai pui char lo ma zai thi ami wan ti waklo khapa namler kanu pui namler nem hetu ni he angai nan omlo re mel tha hin ti pa mo Lalrosanga chu azai po thiam lo po ni chuang lo azai po thiam iloka heta ui concert kha om tak do na mi nai ta ma sinai ta khan J.Lalrosanga nia duang ka ring nakina kan pe tak le kan pron chau puyang namler karon siami pachuaw IG story ang anya hei hi ani tak page ko shilo ma se siami pachuaw 5 hours ago ti vel ang ani a story mo ka fence te hantang ve deu du ai bike bin le har don tat ka fence te zokin poisa te min di la ngai na omlo an siam sa kan yang an siam sa hi siam hian a story ni me ya ke pa story ve don hei ai ma se hetang chujulom Miss November thatopian zo than ki mate J.Lalrosanga te kan som dona ka mai hi lian puin abula avaron chhuak tur ang hi a omluau boxi nangma che hi beise na kanai om chun ini to please help atang zo than ki mate J.Lalrosanga te kan som dona ka mai hi lian pui na bula avaron chhuak tur ang hi a omluau boxi nangma che hi beise na kanai om chun ini tu angin maton reng le van den ne anin ngana kan ti dam lo vai chanin mo pui ko pangai chu allar nya yo he thili anthon darna sa totam ui za thak te me a tanna hi J.Lalrosanga thalakaron langa comedian FTA chan posania kumin kumtir po a ram hnuaya sawa ve a lui the kanga ram riak fo kha thok le khata
indigo flight a pune han pan thu chuan dan thiam a har ve don mani first time indigo flight J.Lalrosanga nui na sa top angkha imu manga ni lo nia ui swal lutuk in ei thau imamo I vei nui hian I biang kia lian ma ati zo khuman awan swal musit ke ni la flight mi alo pokan hi ma se comedian mi ni thau nia mo nei chu swal ram hnoya sa sabavia ti vel ang zong den khan oi beina sa tops angkha a fence ten lom lawang kan chen omnu pon a status a JRS pick a manga kawahan kwa vong chak tak ati vela a pasalin ma feli hlondo pick a mang ve a mizo mei chizinga ka du ber anti vele anupui a thindim le sia anin how me tun tu mai kon chu buaina Tengggee fans group khai bike nen ron ding ta zo mele singkhat sang ni man velania group members sang khat le somni panga kan oma ching som panga theu kan tho khom chuan ching singkhat sanga zathum som sari panga ani ang bike kan nei sak thei don ti na ching som panga theu kan tho chuan alim khalei sak rawan ni chu no pangal la ni alim zo ka muni le hinda hi le ti hin Tengggee le aresa wanglai tak ani aza matnamte ina kumena Lalsangliana muana ania taite naw taitu ki khani mo intermediate department chang to khana zai thiam hi ka ti to rin a in pholang lo ngot zo ka lo ati no fan a yan taitu ki mo ngati nge mingi takkan aming dik takkan she boxi lo diro aming dik tak kan lo nuyang ti ba lo ve hepa hi mi J.Lalrosanga in soivis alwane dit thiam theo Tengggee ani film khur turin kan fui moi mula wi abuai thak Lalsang mere ni hu anui soidro arai ko ni kaninge maya dong ro khum ti komen na Lalsang thalaka sang ni som ni pali ai kona chuan J.Lalrosanga tluka zai thiaman omlo ti khana posa a komena Oscar te han I thau ya ni chu ui a holut tuk ti na ni oi lo om I thau ya ni chu le to J.Lalrosanga hi he J.Lalrosanga hi englo vela mi praise on mi vela ni lo su lo le ni J.Lalrosanga fans club ti nia soma HBC hian pa hau chet ve hun in sakang o alare praise on mi ni garing ka chet ve ka ti praise on ka tlep ka ena ke po ti ve lam pang pasang chumo ai kon le idol live vela talent nei ve mi alo mi pani hi van she om chin ngar ve mi papa ngai tan chani sit rum chu ol ve ko pang ti ko phian ai kon ho khan han du ron ta nya mo mi zo mi pui khan talent nei ve lo tan chan she om ngar don khop mai ka a hlum don Tengggee Lalrosanga Tengggee Lalrosanga ni tak tu nang lai chu mo Tengggee Lalrosanga oi moi lo tok bike lei sak an ba war ta em heti la hian Tengggee fans te an ngoi mai thei ta big hau lo mai le mizo youth icon Tengggee po a fans ten bike an lei sak ve don in nom me a Lalrosanga nui le lutuk anga an anglom tak ani hidro taite po hian ina angreng pugan din ang Lalsang hian anglo berani kaning alman edit thiam em are sahi adamani ta se evi kani cha
nga tingin van du hlom em ve indem thei ngot po hini boxi lo mo le J.Lalrosanga le Lalsangliana te an khwa an ho to a mani bial pa te cheu ngai sak a hun le to anan kir le to a bai thak rau me sangliana mo ana kha ni mo live chat zoram mal soma sanglian nang ma wang hen ka bial nu ka chen no mi pa le zel in wa bai thak lo me bai thak rau me zunan nga ni tun kum ai kun ho cha tai te step ti khania awa thu lo ta tuna tai te step a kan lo ka lang a step re rengom si lo hian enga tingi a tai te step turan siam hi bon ase an eng lo an ko na ni mei thei ne nasale J.Lalrosanga lo langa MC ral te pachuaw oi tunlai chu J.Lalrosanga hi ka sa khwa ni top mai ni a soi dan takin kan soi tiang oi tunlai chu J.Lalrosanga hi ka sa khwa ni top mai ni na se ka sa khwa ni top mai ga mo he ka chuna hi ka son don ani chuan are sa bike hnunga nge ni ro se ei are sa zadeng tiro zadeng villa thleng ka sil chak ui na salome me ya he ka chuna hi ka son don ani chuan are sa bike hnunga nge ni ro se are sa bike nung chu chuan chak om khop mai nya aro puina chu shil du nang myang tai te ui nga tinge ya maklo me malami hoipon nung lama tengin email tha tai te ani ni chiang malami hoipon nung lama tengin email tha at aril thin makati kot te kha hanung top ha mi pakot hanung berani hiale kharau nu na chom thai te bokka ni lo mo kot hanung oi bon me mi zo mi pakot hanung ber mi zo mi pakot hanung ber tai te ui a fu thine me min lo zong su are sanen kan right don bike tharin ka oi thot lo ka oi lo shim in mak patur a icon ti family group a ka post vek to che kan in chen thei to lo khai buaina chuak palange khale le pek vela chuan vandal hanan ron danil le vek da ani du mele lim takin choi mo yang kan lal kha mi hla kha ron beidon shim mo aron hit le ber don pu balal lan hi chiang sa lawm na tak mai thin lunga ka nei hi iswa le tai te min pe ka ni na sa mai lawm na tak mai thin lunga ka nei hi iswa le tai te min pe ka ni em chu van mak ve tv ma ni anuam emo a she oma emo she omlai le bor som lai po in ka in tiame ui zaklo tup kep so da saka ka in tiame lo ti pui vele mia ngai nam lo bye South Korea hi bok lang ka oi lo South Korea bye bye hi bok lang ti le de na nun kha kan ning kan nung hlomani kham om lo LPS profile da te tel chun zom se en le char pe oi over me ya next ship ang ti lo om ko mai profile da chuan mo lo thiam mi lo phei chuan den don mai khongai thla next apol ro sang a tho
mizo Christian intivesi mani mishing puiti han ngai san em mai chu I swa hi ngai sang zok tu he pa hian a chandam ve theilo cheu a mel thare utop ti hian ro sangte nyalum ti hian comment I mishing pui ingai mo chung chuan nang po chandam ini chuang lawang khep mai na kaning a mel the ani hi ro sang chu ta hian aresa rose vorvel khani don he mual sangi lon mual sangi ke chu avor vom ni loin min pese ka ti aresa jideng an men son nge mo shati kadunga ka kol tha kina kalo nim tir veng che ui pakhathi ui nuam don na tuk min lo leiti awe adu tam jana lu venga ma se ho ho do ne me a tuidam kha J.Lalrosanga diro tuidam a ka pem don pem mul teu pem vek ro J.Lalrosanga fan so ka chu pem vek tur milar boy pui chu alar lo zokin thalak the dar zelanga ya a boy tha ni tu melu tu ani chiang me a kan J.Lalrosanga po thlan lak puya ma chana the dar lo alak pui tu te zo kan the dar zelama tun lai chu kut na tho zai kut na tun lai chu kut na tho zai po karel theilo veinui kala zir char Lalrosanga fans veinui zir ho chu Rosanga fans ane tlang puyang thar pui taite fans ka shet chiang khop ka tilang ve don na te tai te fence kan ni J Rodin liana le J.Lalrosanga hi in ang intive thawem guys ati anin ang deu ni hi tirotle min J Rodin liana po tilo ka a sir zong han tle manin ang he pai Rosanga he sir zong ding ve che sen ang le the J.Lalrosanga le B.Lalrosanga te hi an inang khop mai ana wanga ta mem ve hei chu ang lol lo ani tiro B.Lalrosanga le J.Lalrosanga oi kaning Rosanga ti han lar pui vek ta ni he khongai takin min lo she thiam sham teu katilung oi vek seng lo cheu ni nileng zan khwa in phone call a local box hi WhatsApp message nen kamang ang hle mai ka number an lo post dar vek bok nen ti ngai na ka shelo call a turu box hi khongai takin min lo ngak sham teu o ril ru boy zo vek to kalom si katilung oi seng si lo chewa englo RSS status kan enga sha IG story khamo chuan arlal khongai hian in comment khom pui ni ko reception chairman ni mai pon luak chuak loi khopin khol kan donga mel bekang ve tak nen lama mel bekang ve tak nen lam an han be sup tur chu zai dam har ve ko pa mel bekang over lutuk wanga khol an han ninge bokanga me che over to na leileng chuan marble po an se keng chumule awan soitia me mel bekang kaninge pa meli chiang den ka mucha ka ma mel ye bekang veng mo a soi rap thak em